kushiranga. Amina. Bavandimwe rero nashatse kuvuga mu rurimi abari kuri televiziyo isi yose iriho bashobora kumva, cyo gitumye ibyo mvuze byose mbivuze mu Rugande, ariko ntabwo ari ukwirengagiza, ntabwo ndundi nduwanyu. Mpamagaye Jovia agira ijambo uko uyu munsi niwe uherera, ururimi rwose ashaka kuvugamo abari rwavugamo mu magambo makeya, kuko twumvise ijwi rye iby'umwihariko rigomba kuduha ubwizere. Shimwe cyane, ndashima Imana kuko uyu munsi none turi mu birori bya Richard Museze. Imana nuko yabiteguye ngo iki gihe kibe gihari, kuko twe turi abana b'abantu ntacyo twashobora kwimarira, ariko icyo nshimiye Imana niko agiye ari umurokore kandi akagenda icyo yavuze, icyo yasezeranye ari uko bibaye. Richard yagiye Somalia amarayo imyaka 2, abo yajyanye nawe nta muntu n'umwe wapfuye, baragaruka. Hanyuma amaze kuhagera bajya Gasese, bavayo bajya Kongo, ariko nubwo yabaga ari Kongo yajyaga telefona akabaza pastor yaba yaje, ntabwo yararaga atarabona pastor, kandi yaba ari no muri akavuga mfite guhereza, ngomba kuba ndi hamwe na pastor kandi nkabikunda, nkumva bimesha ibyishimo. Uko abandi barahagera bakajya munoza mu kunywa inzoga bagakora ibintu bitameze neza, ariko agiye ari umurokore, agiye nafite ibanja nawe, sindatongana nawe mazima imyaka 15 nawe. Imana yo mu ijuru imumere, ariko yarimuhaye, ntabwo ashobora kuba ari ahandi hantu, yararimuhaye kuko icyo yashakaga. Yajyaga ambwira ati ishaha yose, yajyaga avuga abantu babiri, Pastor na Judisi, hariho n'undi sister baramwita Faith sinzi bari, akambwira ati abo bantu batatu nibo family yanjye. Bose yabanjije kugendana na Judisi babigenda ubwo adahari, sinzi niba yabimenye, akajya kuri we akagendana nawe, buri kimwe bakarara bagenda. Aho yatangiranye ari hamwe nawe na Pastor na Judisi babiri, none akajya ambwira ati ishaha yose nizajya mbandi hamwe na Pastor, uzajya wumva imeze neza, kandi uzumva ngo baturashe umenye ko ari ngiye uzapfa na Pastor zawe. Imana yo mu ijuru imuhera umugisha, kuko icyo yavuze nicyo cyabaye. Mwongera gushima baramu banje, baramukazi banje, bakeba banje, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, mwibare guhagarara aho narindi, aho nashoboye kuba nari ngiye wakahabanjije. Maze amezi 2 mbyaye, mbona kuroti ya lungs ari byo bihaha, bangiza spinal cord yanjye, imitsi itameze neza mu bikanu, ariko byose turabishimira Imana, ngomba gukira. Umuganda yaravuze ngo ndi muwanguzi no gukirawo, Katonda waffe mulamata acyatwagala. Olunaku lwe nagenda mu ddwaliro nga banzizaayo, nagenda nsiimye neero omubiri tegunaddamu kuba okudda mu bulamu bwa. Ne ngenda nga sisobola kussa, nagenda neemulamu Suzani ne Richard. Naye ezo essaawa omuntu yenna teyanditegedde munyinza okubeerawo. Bagenda essaawa 9 nga sissa. Katonda waffe mulamu w'abooluganda ate atwagala, tulina okumwagala. Neebaza nnyo
bwe twatuuka mu ddwaliro baagamba banteekeko oxygen naye tebyasoboka. Katonda ng'akyanjagala bwe naagendako oxygen nyinza okufa ate ng'amanyi luno olunaku lulibaawo nga Richard taliiwo nze neesigalawo teyasobola kunzita nembeerayo. Mulamu Susan, Mukama akuwa omukisa akuwe buli kimu omutima gwe kyegwetaaga. Naye kyembasabira kiri kimu ate okuva nedda nga ngamba abaana bange buli vision book tuwandiikamu amanya gange Pastor Mulamu Susan. Mukama abawe long life. Katonda waffe kyemusaba abampeera obulamu abampeere abaana abalongoye ebiri omu vision book yaffe kyetubeera tusabira. Newankubadde Richard agenze naye tewali bbanja nali muli ennyina nammwe. Aba social media bayogedde ebintu bingi naye nze mu mutima gwange nyina kyemanyi buli kimu nkimanyi. Enziro ze basiiga pasita ebigambo bye boogera nze nandibadde mbyogera naye lwaki nze sivaayo. Abo abatulumirirwa lwaki tebasooka ne bajja ne batubuuza tugende mu maaso ne keesi eno. Pasita Bugingo talina kyakoze muganda we mulamu we omwana we buli kimu kyonna oyinza okumuyita bwatyo bwabadde ne muganda we. Siina buzibu nemu ekyo. Neebaza Mukama ku lwa House of Prayer Ministries. Abakadde b'ekkanisa Mukama abawe nnyo omukisa. Siina bwe nyinza okubeebaza ne Richard waali abeebaza abiraba. Katonda waffe abawe omukisa. Tewali ayinza okuba neebaliza mpozi Katonda ate siina kye nyinza okubaawa mpozi Katonda. Mumbeereddewo mu buli kimu nga mumaze okuwulira mu Richard afudde mwasula enamayumba ne munsanyusa obulamu bwange ne musanyusa obulamu bwa Richard kubanga Richard tafudde alese abaana ate n'ekirala kye neebaliza Mukama kyekirabo ky'omwana omulenzi kye yali ampadde. Mukama abawe omukisa ate akibabalire. Neebaza lw'amadiini abali wano ba MPs mwenna mbeebaza. Mukama abawe omukisa. Tumwine Mukama kuweereza omugisha. Webale okutukunda kandi okaguma nonteera simu. Ngokumwabigamba mukagamba na Richard kandi nawe konka tukatwine plan endijo tukurandinga ebikuzomisha tukwenda kukozesa itaka lyitu konka ranga tabikozire ngibi konka nyowe ndiho ranga yampa amagara kandi azagampereza abo kuba nabasa kwemerera nabasa no kungamba nanimanya nti nkubasa gamba ranga yabikora nasima ranga abwa family yanje abantu bona baruga kabura Mukama baherezo omugisha banyanyazi bakuru banje baramukazi banje mwena nabareba Mukama baherezo omugisha baramu banje mwena Mukama bampera omugisha kandi ekindi nyo nimanya nguneza kuza abana banje abo kuba ntaha nabo Richard nobo abana agenda nimba ndi nabo eka egume yino buteka nko abandi balina basheje omuka ntaha ndi omusheje omuka ndiko hamwe n'abana banje kwakwija tubagama no wananga bamanya ngo no wa Richard nimbasa kuba hariho nabina basheje buntakubasa batakubasa kora abana nko kundu kubora abana banje nimanya ngo nibaza kupora ranga yampereza amagara Mukama bampera omugisha natsigara ndyo via shaka ebigambo ebyo twandikubiddeko mu ngalo kubanga otutuukidde wano fembi nga twa breakings edda yala kwebaza Council Ruhinda Ronald ayimirira abantu bakulabeko
muganda waffe oyo teyeebakangako kuba tetwafuna ebizibu. Jofu yakaba mutwala yonsa omwana. Kanso Luhinda weebale, jangu bakulabe ku wano kubanga eri banyiza nobanga tebakulabye. Muganda wange Faluku Kirunda